Ečka. Denis, to si to niekde do piči. Ečka máme. Ečka máme. Ečko, čo spodne? Ečko? Liverpool. Tu z môjho mobilu, ty kokos. To je do piči. Denis, to drží hoď? Dečko, vyhoď to. Máš Liverpool? Liverpool zober. Do piče, toto ne do piče. Vyhoď to. Aha. Miško, nerob kokotiny, my ideme domov. Len čo to 2 vyhoď? eurá, ty. Máš 2 eurá? 50 A máš 2 eurá? 50 Ja tu vidím mincu, ja som tu našiel mincu, vidíš, tu na ňu svietím. Vidíš, na ňu svietím, tu na ňu svietím. Vidíš, na ňu svietím? Svietím na ňu. Kde? Tu je pič. Stop, počkaj. Mám ju. Neposúvaj, zlomíš mi prsty. Nezlomím. Teraz môžeš. Máš? Máš mincu? Dozadu, nie, ešte nie. Zadu? Koľko máš? Počkaj, au! Nie, počkaj, 20 máš? mi dal 5. To videl si na benzínke som sadí. Máš rečka? Tu. Máš rečka. Počkaj. To nie je to. A nie je to rečko. Miško, ty máš rečko? Pozor, ak ho vyťahnem, tak ľudá, kde má vyfajčiť. My fajčiť aj... Nie teraz tu. Vybav ľudu. Iba ľudu do piči, čo sa zabáva. Za toto vybav ľudu. Dojdem volať a vybav mi ju. To moje. Máš rečko? Aha, ale nevíš? Asi daj. No, znám. Kde je druhé? Tam musí Nájdeme byť. ešte nikde. Nájdeme, ale mi tam Pavel. Volám ľudu. Nemám čo. To nemáš čo? Šmárom. Do píšu už 10 ľudí. Zajtra ešte ideme na to. To nie, Denis, do piče, kde sú Drndo. Ečka? Denis, už nebolo Ečka. Nemám. Ja si to, ako som vyťahol to. Hej? Čo? Čo je? Mažečko. Mažečko. Počkaj, vybavíme Ečko. Kde ľuda? Mažečko. Kde ľuda? Miluj ma. Milujem. Mažečko. Kde je zalečka? Nemáš žiadne Ečka, tam máš posledzadlo Ečka. Posledná máme Ečka. Počkaj.